15 жылы акция итинен республикатягы көрбөттөр анал библиотекаларгар саңа күн новый день бери ытаатчылара Екатерина Винокурова, Уанна Алексей Лукин «Вдохновение полета небесный день» аудиокнига ақтылар. Бу киниге оголор ычаттар аймнеларын комуруняга болар. 2 тылынан тақсыбыт. Маннан тирехне кепсехнер, онна хомогой кохоннар кирбиттер. Ытаатчылар библиотека анал студиятыгар ухулуннулар. Бу комуруня боллана беге бәбит испитнен целевой программа ылымыппыт. Бәбит 4 сылыстата барякта 2-нче унагыстан 2-нче сүйрбекке хылгадери ананар. Олонну бу бастакы сборник баттаксыбыта. Бу мантыкай бит егер боллагана бу республика арас монлуктарыттан 11 эдерчат кытыны ылылар. Уну бастакы оттан бейүрдән йөрепет оглар хүдән бәлере өйөннөр бәлеринде талаандарын астара ахан диби курдук. Улахан әйткәгә билдәннәр такса эрелдер. Онтан быйыл 2019 сылга библиотека өләһеттәре үтчә таймитынан әби хомруnyuk таһаратларнактар. Республикатагы көрбөттөр анал библиотекалара Жокускай город Ленин улусатын биһен асыс нөмердә жетигер бар. Күн кихим истиңник мичерди, улаппыт оғотун көрсүйөге, сүгәһәр санабын сүйрерди, мин оғым кәлләден этиеге. Бу курдук ытаатчылар Екатерина Алексей үтө жылы оңрон мөлдөхтү көрөр жөнүкөттө ире хоро кепсетен сүргелерин көтөгөн келдилер.